I pozdrav svima, ja sam Nevermind, gledajte prvu epizodu predstavljanja modova koje ću pokazivati kao novi serijal. Danas sam predstavljan jedan box mod, u ovom modu imate boksersku rukavicu i nekoliko poznatih boksera. Sada ovo ću vam predstaviti kao jedan box match, sada ćete vidjeti, link za mapu i link za mod će vam biti u deskripciji. I šta danas radimo? Danas se borimo protiv jednog boksera kojeg vjerovatno svi vi znate, a to je Mike Tyson. Sada ćemo vidjeti. Prvo nam treba jedan health potion, njega koristimo između runda, a ovo će biti u 3 runde. Prvo da stavimo game mod 1 dok njega postavimo, evo ga, u stvari, evo ga. I sada game mod 0. Krećemo. Poprično je jak. Ali nije jači od mene. Inače, od svih boksera koje, prvu rundu je dobio on. I sad nešto radi, ne znam šta. I da, kad ovako vas na primjer ubije, kreće tako da trči, to je jedan bug u modu koji mi se ne sviđa. 1-0 za njega, igramo u 3 runde kao što rekoh. Prvo idemo sad da ga stvorimo ponovo. Stvaramo ga. Od svih boksera koji imate Mike Tyson je najjači, ostali su lakši. Kad pobedite ove teže boksere možda dobijete trofeje. I krećemo, druga runda počinje. Ne znam zašto ovako zabode kad se stvori. 2-0 za njega, razbio me baš. Ne znam zašto ovako kreće da laga kad stvarim boksera. To mi se obično ne dešava. I vodi 2-0, pretpostavljam da će oni pobediti, ali čisto da odigramo ovu i posljednju. Posljednji bokseri su poprilično lakši, naprimjer prvi još čak ni ne udara. A imate boksera mnogo. I game mod 0, krećemo. Šta bi? Šta radi ono? To je taj bug o kom sam vam pričao, morat ćemo da ga isključimo. Ova runda ide meni zato što je on diskvalifikovan. Šalim se. Evo ga. Idemo od 1, idemo. I verovatno posljednja runda. Treća. Ajde. Ovo kakva serija udaraca i to. Prva runda za mene. Hvala Bogu da sam dobio jednu bar. Idemo od 1. Postavimo. 2-1 za njega je za sada. I krećemo. Mislim da ulazim u formu, ali ne tako dobro. Gdje se stvori ovo? Napravo. Dobro. I šta da vam kažem, to je bio meč, a sada da vam predstavim i ostale stvari koje imate u modu. Prvo, ovu mapu ne dobijate uz mod, ovu mapu sam ja skinuo, malo sam je preuredio. A ostale stvari koje dobijate uz mod su, dobijate sve ove boksere, evo Mike Tyson, Super Macho Man i svi odavde do ovdje su bokseri, znači ima ih 2, 6, 8, 9, 11 boksera dobijete. Dobijete ova 3 trofeja, vidimo, Minor Trophy, Major Trophy i World Trophy. I dobijete ovu boksersku rukavicu, 7 attack damage, čini se, da, kao demonski mač. I jedino što mi se ne sviđa je što možete da dobijete samo zelenu u boksersku rukavicu i ne sviđa mi se što je ovolika, inače možete i da se branite i da udarate sa njom. A sada na brzaka da vam pokažem i ostali bokseri kako izgledaju, da vidimo. Da. Ostaću na kreativu. Imamo ovog, u stvari trebam da, evo ga.
ovaj bokser. Ovo to je nego sam već stvorio. Ovi su bio međusobno. A, to nisam znao da može. Ovaj. Da. I koliko ih je još ostalo, još ova dvojica, to je Mike Tyson i ovaj Super Macho Boy, Super Macho Man. I oni se bore i sad će dođe Mike Tyson da ih obojicu pobija i ja njega da ubijem. Više nisi tako opasan kad sam na kreativu. Eto, vidite, ove trofeje možete dobijati ako njih dropaju ovi, kako se zove, bokseri. U opisu ću vam staviti link od ove mape, link od originalne mape i link od mape kako sam i ja malo preuredio, što sam dodao publiku i u zeleno sam ofarbao neke delove. I daću vam link od ovog moda. Nadam se da vam se svidao mod i nadam se da vam se svidao ovaj moj novi serijal predstavljanje modova. Ako jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav!